Madyambu ya namuntlha eka Ngula ya Vutivi, varimi va vantima va tikeriwa hi ku fikelela ku xavisela mavhengele lakulu. Brand ya vito ra Mabunda Citrus a mi nge yi kumi. Leswi swi heletaka swi nga ti kombi ku i va mani va Mabunda lavawani ku va ku ri brand ya our marketing agent. Ku va u apply u kuma water right la South Africa swa tika swinene. Swi na le ka administration ya timali va hi nga ri kona. Since 94 kahle loko swi fike ka mhaka ya vurimi emilawu ya ko a yi za yi cinca. Milangutisi Ngula ya Vutivi, vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Ka ha ri ntlhontlho lowukulu ku va van'wamapurasi va vantima va va xiphemu eka ikhonomi ya swa vurimi. Van'wamapurasi va ri mpfumaleko wa ku cinca ka milawu ya vurimi swi va sivela ku nghena eka makete. Muteki wa mahungu wa Ngula ya Vutivi Tiakeni Mkhalani u twa swivilelo swa varimi va le Limpopo. Purasi leri ra Malamula ri le mugangeni wa Xitlakati ri kule kwalomu ka 300 wa tihekitara nakona ri na vatirhi va kwalomu ka 60. Ri tlhela ri va na kwalomu ka 300 wa vatirhi va nkarhinyana. Purasi ri vitaniwa Mabunda Citrus. Vinyi va purasi va ri ni hambileswi purasi ra vona ri tirhaka kahle hi tlhelo ra ntshovelo va hava xikombisa tanihi mbuyelo. Va ri swiphiqo swa vun'winyi bya misava na swipimelo swa mati swi va sivela ku xavisa mihandzu ya vona hi voxe. Lexikulu ngopfu lexi nga ntlhontlho ka hina i mhaka ya title deed tanihi van'wamapurasi vantima na timhaka ta water right. Hi kumeka hi nga loko i applya ka ti-association ta mati mi kuma va byela ku no a ka ha ri na space ende mi languta space ya komeka ku no i mabunu lava nga va na advantage ka malembe lama le ndzhaku, so ku va ku ri challenge. Ni mi kuma ku van'wani vanhu mapurasi ya vanhu vantima i va ri xikarhi ka mapurasi ya valungu lava va nga na access ya mati kusukela ankoveni ku nga ri tavi, mara mi kuma ku munhu wa munhu wa ntima kwalaha xikarhi ka vona i heleta yena a tirhise mati ya borehole ende hi minkarhi ya dyandza ku fana na sweswiwani ti-boreholes ti va ti nga ri na mati ivi ku pfumala ncheleto. So i swin'wanyana leswi endlaka mi kuma ku mapurasi ya vanhu vantima a ya le ku kuleni hi ndlela yaleyo. Xiphiqo xin'wana vinyi va purasi leri va nga langutana na xona i ku va hava rito kumbe matimba ehenhleni ka maxaviselo ya mihandzu ya vona ni leswaku mihandzu ya vona yi xavisiwa kwihi hi mali muni a va swi tivi. Swi suka la purasini vutivi lebyi hi va ku na byo kumbe matimba lama hi nga na wona i ku va i tiva information ya la purasini ku khisiwe ku yini i tithani tingaki, and then step number 2 hi le pack house ya fika pack house, and then kusuka a pack house ku ya fika a haba, kusuka a haba ku ya fika andzandzeni wa malwandle i information leyi i fidiwaka kunene. Lero ni nga vula ku ri no hi heleta hi nga vangi na leswi hi ngo ownership of the product, because heleta nga swi kusuka layani a haba ku nga Durban i mani a xavaka mihandzu ya mina hi price ya njhani, and then kwala xikarhi ku humelele yini mhaka cost and so forth. I to kuma information va ku no ku ve na ti-DK fruits and then price yi cincini yi ndle so kumbe divertile hi seka market ya so, and then a wu nyikiwi na chance ya ku no okay loko maybe ni cheke ka system ku na market wa le tikweni ro karhi wu xava ku antswa ku tlula market lowu mi yisaka wona ku no please divert mihandzu ya mina yi ya ka market yo karhi. A wu na say as a black grower ka hi ndlela yaleyo. So i ti-challenges letin'wana hi hlanganaka na tona ku ri no I think loko mfumo a wo nghenelela noko kwalano ku ri no ku va na ti-training ta timhaka ta ti-finance administration, you know, marketing, logistic, maybe a hi ta vona ku kula
ka mapurasi ya vanhu va ntima ka vurimi lebya Citrus? Varimi va ri a swi olovangi ku va sisimuka va tiyimela ha voxe. Va ri swikhedzekhedze ni milawu leyi nga kona yi va pfalela ehandle. Va ri ni hambileswi mihandzu ya vona yi nga xiyimo xa le henhla, va tsandzeka leswaku swakudya swa vona swi tikuma swi ri emavhengeleni layakulu na ku va swi kha swi xavisiwa ematikweni ma le handle. Ya swipimelo leswi a swi pasa a hi swi koti ku xavisa direct, a hi ngo sweswiwani hina as Mabunda na loko xopo yo karhi kumbe supermarket yo karhi vo fika va ku no hi lava mihandzu ya n'wina va ka Mabunda, hi provide hi spraying program xa n'wina kumbe spray njhani ti-chemicals, a mi landzelela hinkwaswo milawu ya liyani. A swi fikeleleki because tani vona hi ti marketing agent ku na ntwanano wa ku a hi xavisi handle ka vona, lero xin'wana na xin'wanyani i fanele i rhanga i kuma mpfumelelo ka vona ku ri no ha ku pfumelela ku no i nga xavisa mihandzu leyiwani i xavisela mani. So mara a swi talangi sweswo, hi vona va nga full in control ka sweswo, ti-partners leti leti hi nga na tona. Swiphiqo swa van'wamapurasi onge swa fana. Hi endzele purasi rin'wana ehandle ka Litsitele, nakona va rila hi mitlhontlho leyi va tsandzekisaka ku xavisela mavhengele layakulu. Mati wo challenge yin'wana leyikulu ngopfu leyi va ku ri na yona ku va u apply-a u kuma water right la South Africa swa tika swinene, swa tika. So loko za u nga vi na mati swi vula ku ri u nge koti ku va u va na switirhisiwa swa enough hi mhaka ku a wu na mati ya enough. Ku na ti-center pivot ti lava u ri na mati ya enough lama u ma tirhisaka, then nkarhi wun'wana hi tirhisa minambu ya hela, then a hi na tiboholi. Loko at least mi kuma ku ri va ri na tiboholi ku va u tirhisa gezi, then na gezi a hi na rona mapurasini ya hina kumbe masin'wini ya hina. Se switirhisiwa swo tala masiku lama swi tirhisa thekinoloji, swi fanele ku va u tirhisa gezi ku va u kota ku va u tirha. So swilo swa ku fana na sweswo hi ri ku kayiveleni swinene, ene swi endla ku na ntirho wa hina wu salela endzhaku. Ni le ka purasi leri va le ku tikeriweni ku ndlandlamuka, nakona sweswi va boheke mavoko. Laha ka hi ka misava hi le kusuhi ngopfu na Litsitele, hi na kusuhi ngopfu na Khalaku. Emapurasi lamakulu lama ya tirhisaka ya nga na ya tirhaka hi valungu, mi ta twisa ku ri valungu i khale nkarhi va ri ku rimeni, ene i khale hi nkarhi va ri na ti-title deed. Se swa olova ku ri va kote ku kuma ti-capital ta enough, va ya tibank va lomba timali, va ya kun'wana na kun'wanyana va kote ku kuma mali ya enough ku va va tirha hi swilo swa vona. So once u va na title deed ku ri khale u ri ku rimeni, u kota ku va u va u ri na mali ya enough ya ku na capital ya wena. Let's say kuma ku ri so ni ta mi komita hi makhavichi, vhiki rin'wana rin'wana u fanekele u chela manyoro, saka rin'we ra manyoro ra durha. U nge swi koti ku va ku u fikelela ku va mali ya wena ya le xikhwameni ya ku leyi u tshovelaka laha a swi olovi ku ri u nga koti ku va u xava, u ya xava manyoro, u xava tikhemikhali, u va na vatirhi, u va hakela hi nkarhi wun'we. Hi mhaka ku i swilo leswi u kuma ku ri vhiki na vhiki kumbe n'hweti na n'hweti swi tshama swi ri ku ngeteleleni. Se hi va na challenge ya ku hi producer swilo leswitsongo hi mali ya le henhla, leswi nga tlhaka swi nga viki na quality ya enough leyi lavekaka, leyi nga ta ku hi nga yi compare na vanhu lava va nga vamapurasi lamakulu. And then loko swi fike ka mhaka ya ku hi apply swa ku fana ni ti-funding, lavaya va ku na ti-title deed yi tlhela yi vuyise ka vona, swa olova ku va va kuma swilo because number one vana va kota ku va va aplayela ti-water right, va kota ku va va tirhisa ti-title deed ku va va apply swilo leswi swo talatala leswi swi lavekaka, va kota ku kuma ti-resource leti va ti nidaka ku va va endle swilo swa vona swi va kahle. Se loko hi makete hi ta tshama hi salele ndzhaku hi mhaka number one a hi quality ya enough, quantity a yi enough, ma swi vona. Se manjeni swi hi bisa makanyi loko swi fika kwalaha hi nge compete na vona. Xiphiqo xin'wana lexi van'wamapurasi va nga langutani na xona i ku a va kona eka maxaviselo ya mihandzu ya vona ni mafambiselo ya swa timali. Hi langutisa sweswo endzhaku ka mavhengele.
xivutiso i ku xana van'wamapurasi va nga endla yini leswaku va kota ku tiyimela hi voxe? Ni hambileswi malamula ya Mabunda Citrus Farm ya xavisiwaka ematikweni ya le handle, vito ra purasi ra ka Mabunda Citrus Farm a ri tiveki hikuva mihandzu ya vona yi xavisiwa hi mavito ya vanhu van'wana. Brand ya vito ra Mabunda Citrus a mi nge yi kumi. Leswi swi heletaka swi nga tikombi ku i va mani va Mabunda lavawani, ku va ku ri brand ya our marketing agent ya brandiwa hi vito ra vona ku nga ri hi vito ra khampani leyi ya hina. So swi endla ku na loko mo tshuka mi entsungeni handle ka ku mi tiva code ku no code leyiwani yi nga va yi ri ka Mabunda Citrus, a ku na lexi mi nga xi tiva ku ri no muhandzu lowu ni wu tirhisaka sweswiwani lowu ni wu xavaka ni xava muhandzu lowu humaka Giyani wa vanhu va ntima. So ku va brand ya vanhu ya valungu lava hi tirhaka na vona va nga ti-marketing agent ta hina. So swi endle ku hi kumeka hi hlangana na vona valungu lavawani ivi va pfuneta hi timhaka ta production loan, va helta se va xave na ti-shares lero sweswiwani hi kumeka hi ri ti-partners but va karhi va fambisa swiyenge sweswi ni ku kombisa swona swa ku lomba timali va tlhela va fambisa timali timhaka ta timakete and then na timhaka ta logistic. A ku na lexi for malembe lama hi nga tirha wona a ku na lexi munhu a nga tinyungubyisaka hi xona hi ku a ku na direct benefit ka hina as a growers. Hi mhaka ku no lembe na lembe mi kuma ku purasi ri run in a loss and then ku nga information leyi i byeriwaka yona because na le ka administration ya timali hi va hi nga ri kona. Milawu yi pfalela handle hi xiyimo xin'wana xa le henhla ngopfu. Ni twa nga ri since 94 kahle loko swi fike ka mhaka ya vurimi milawu ya ko a yi za yi cinca ya hanyisa kumbexana ya hanya ehansi ka ntshikelelo wo lwa wa khale na khale. Hi ku ni ta mi kombisa hi tishopo leti ti nga duma ta le henhla ku va kote ku va va teke swilo swa wena va lava u ri na local gap certificate leya ya local gap ene va lava u ri na u kota ku va u producer swilo hi ndlela ya le henhla. Se loko milawu ku va u kume certificate leya ya global gap vulavula ku yo ku na milawu yo tala ehansi ka yo leyi va ta ku langutisisa ku ri wa swi kota ku va u yi fikelela na. Se hi ku pfumaleka ka ku cinca ka milawu swi fikela laha u kuma ku na hi ya vaviseka a hi koti ku va hi kula ene a hi koti ku va hi endla swilo hi ku rhandza ka hina loko suke emakete va fika va ku byela ku ri okay hi langutele ku ri product leyi hi nga ta yi xava yi va yi ri na lisi size va yi ri kulu yi fika lani hi expect ku ri swakudya swa koho mi va mi kuma ku ri swi rhanga swi khiwa hi ndlela leyi swi vutheriwa hi ndlela leyi. Ku na swilo swa ku tala leswi hi tsandzekelaku ku va hi swi byala hi swi fikelela hi mhaka hi ku milawu a yi hi pfumeleli. Loko mo langutisa kahle vanhu varimi lavatsongo special lavantshwa va vanhu va ntima hi tirhisa lexi vuriwaka ku is a PTO, permission to occupy, misava ya wena vo ku lomba ku u yi tirhisa ene swilaveko swa ko loko se manje u fanekele u xavisela etixopo letikulu va fanekele va langute mhaka ya ku yini cold room ya wena yi tirha kahle yi na space lexikulu ku fika kwini va langutana ku swilo swa wena swi hlayiseki ku fika kwini na space ya wena i xikulu ku xi nga va xi fika kwini. Se ya tsandzeka ku va hi fikelela sweswo mhaka ku pfumaleka ka misava. Swi heleta swi tikombe onge endzhaku ka mfumo lowu hi nga wu kuma hi 1994 swi vuriwa ku vanhu va ntima a va le ku koteni ku fambisa timhaka ta vurimi ku ve ku a hi ntiyiso ku ri ku vanhu va ntima va na byona vutivi va na matimba ya ku va nga fambisa timhaka ta vurimi. So ti-challenges hi ti ta ku ku na swipimelo leswi hi tsandzekisaka ku hi nga kuma purasi ri fambisana na mali. So swipimelo swa ku hi kota ku fikelela timali, swipimelo swa ku hi kota ku va na rito ehenhla ka product ya hina, rito ka timhaka ta marketing hi leswi swi hi tsandzekisaka hikuva se hi kumeka hi joina na ti-strategic partners. Varimi va ri va le ka xiyimo lexo tika hikokwalaho ka nkayivelo wa nseketelo kusuka eka mfumo.
Hi tlhela hi amukela nakambe eka ngula vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka swirilo swa varimi va vantima lava tikeriwaka hi ku fikelela ku xavisela mavhengele lakulu. Van'wamapurasi va sola mfumo hi ku tsandzeka ku tisa ku cinca eka swa vurimi. Mfumo ni nga ku wu kona kambe a wu le ku endleni hi ku endliseka ku vona ku va nga hi pfunisa ku yini tanihi van'wamapurasi va vanhu vantima ka vurimi bya xilamula. Ha va kala swinene, so ko va ku sweswiwani nyana kusukela ka n'hweti leyi nga hela hi ze hi titshuneta kumbe hi endla ntlawa wa varimi ngopfungopfu hala ka tiko ra hina ra Limpopo. Ve hi endla ntlawa wa hina tanihi varimi va xilamula ku ri no a hi tihlanganiseni na mfumo ku hi va kombisa ku no government swi tikomba onge a mi aware kumbe a mi le ku swi tive ku no varimi va vanhu vantima va kona ka xilamula, so hi hina lavawani. So swona swi tikomba onge swi ta va leswi swi tshembisaka since hi engage na vona ku ve na meeting wa ku sungula lowu hi nga khoma wona leswi swi ku ta va na meeting yin'wana hi vona onge loko hi hlangana na vona hi minkarhi swi nga endla kumbexana swirilo swa hina va swi tekela enhlokweni va mfumo ku va na ku pfuna, mara ku fikela sweswiwani a ku swi va na mpfuno lowu hi nga vulaka no wa enerisa kumbe u karhi wu tshembisa kusukela ka government. Mfumo wa hina wa ringeta mara wu le ku tsandzekeni swinene hi ndlela leyi. Loko swi fike ka mhaka ya vurimi ku na ti-extension officer leti fanekele ku tite masin'wini kumbe varimisi va ta siku na siku loko swi ta va swi ri fair a fanekele va ta emasin'wini va tsandzeka ku va va te masin'wini a va ti hi mhaka ya ku ko tala va ri a va na transport ene mi kuma ku ri extension officer wun'we a nyikiwa more than 50 or 60 wa varimi. Se ku va hi siku rin'we a ri 1 kumbexana hi n'hweti a hi hlanganyisa hinkwenu a swi olovi. Se mi kuma ku ri hi fikela hi endle swilo hi mativelo ya hina hi maendlelo ya hina, then loko va ta va kuma ku ri va fika se hi ho vona hi swilo loko se swi onhaka ku ri okay maybe manyoro u chele ya ku tala nkarhi wun'wanyana poison leyi u nga le ku yi tirhiseni a hi yona leyi a faneke u tirhisa yona. Mi kuma ku ri se a swa ha pfuni nchumu loko se va ta fika, then swi fika na mhaka ka loko swi fike ka mhaka ya ti-funds. Loko va za va tsandzeke ku va ta n'hweti na n'hweti kumbe vhiki na vhiki kumbe siku na siku ensin'wini ya wena, number 1 swi vula ku ri a va ku tivi, number 2 swi va ku ti-problem leti we u nga hlanganaka na tona a va ti tivi, number 3 swi vula ku ri na swilo leswi wo swi lavaka ka vona a wu nge koti ku va u swi kuma kumbe u swi fikelela hi mhaka hi ku a mi na vudyelwana bya kahle, a mi koti ku va mi vhakacelana va ta voni swimila swa n'wehe then ku humiseni nsikwini. So hi loko affectekini swinene loko swi fike ka mapfunelo ya mfumo. Loko hi nga za hi langute mhaka ya ku hi va na vuxaka lebyinene ya ku va koti ku hamba va te masin'wini loko u kuma ku extension officer wa swi kota ku a hi hlanganyisa hinkwenu, hi ku loko hi wu langute mhaka ya swilo tshama swi ri ku cinceni. Mi kuma ku sometimes ku laveka na ti-training, mi kuma ku ri okay sweswi hi nga ku hi mhaka ya ku maxelo ya hi ndlela leyi swi lava hi cinca hi tirhisa leswi, hi mhaka ku misava ya yi hi ndlela leyi swi lava u cinca u tirhisa leswi. Swilo leswiya a ku na tlilasi leyi u nga ta ya ka yona siku na siku, but then swi lava ku tshama ku ri na tisemina na hinkwaswo leswi kuma ku ri swa hi pfuna ku va hi kula hi va na exposure hi ndlela leyiya. Yini lexi tsandzekaka ku va mfumo va pfuna ku kuma i-title deed ya misava ya leyi va nge le ku yi tirhiseni? Mi ta tsundzuka swa ku ti-communal land leti ti administrwa i tihosi, mara vun'wini va the land the title deed i khomiwe hi minister. So government now ku na program yin'wana ya ku endla swa ku misava leyi ya ti-communal land hi va nyiketa ti-title deed na vona. Se swi le endleleni swa ku na vona va kota ku va na ti-title deed. Mi ta tsundzuka swa ku khale before 1994 munhu wa ntima a nga pfumeriwi ku va na title deed. Se sweswi hi busy hi cinca milawu leyi swa ku va kota ku kuma title deed, ku nga ri khale na vona va ta kota ku kuma title deed ta misava ya vona. N'wina tanihi department mi vona ingaku mi le ku hluleni, mi le ku swi koteni ku fikelela van'wamapurasi lavatsongo hinkwavo eka xifundzankulu xa Limpopo? Hi vona swa ku hi le ku fikeleleni, but ku na challenge leyi swa ku hi na phela as government a hi na tipurasi
hi emela tipurasi ti va kona la ka open market ha xava loko ti nga ri kona ka open market a hi swi koti ku teka mapurasi se loko ti va kona hi xava then hi invite vanhu swa ku va ta va apply se u ta swi vona swa ku hina vanhu va ntima leswi a hi swi kotaka ngopfu i ku rima se va tele vanhu va lava mapurasi lama mara hina ha xava a hi na list ya mapurasi yi tshama yi ri kola hi xava mapurasi loko ma ri kona in the open market hi kota ku va invite va apply va ta yi va nyiketa mapurasi leyi se swi ta teka nkarhinyana because va tele ende va busy va rima kahle u ta kuma va na tihomu ta ku tala van'wani va rima va na tihuku laha va tshamaka kona u ta swi vona swa ku vanhu lava i ntiyiso va lava mapurasi mara mapurasi hi fana hi ma xava hi fana hi ya ka open market hi xava mapurasi lawa ende hi lava ku xava mapurasi productive one prime one not mapurasi laha a nga humisi nchumu. Hi fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela hi email eka ngula@sabc.co.za Facebook na X hi kumeka hi mahungu ya Xitsonga eka SABC. Riperile.